YMARFER y dydd heddiw ydy y Planc. Today's extra of the day is the Planc. I ddechrau, dwi ar y gliniau. Dwi'n mynd i cerdded allan gyda fy nwylo. Dwi'n mynd i ffurfio siap fi gyda fy'n breichiau. A neu siŵr bod yn penelyn o dan fy'n ysgwyd. O fanna, dwi'n mynd i godi fyny oddi ar fy nhaid. A wedyn cadw'r cefn yn syth, sgapio i lawr. Chi'n mynd ddalo a 30 eiliad yn amser da, munud yn amser well byth. Yn chi'n gorffen, chi'n ei lawr a cerdded nôl i fyny. Okay, start on our knees. I'm going to walk forwards with my hands. I'm going to create a V with my forearms. My elbows will be underneath my shoulder, and from then I'm going to raise my knees off the floor, get my back nice and straight, hopefully, and my scapula in a nice set position. And I'm going to hold 30 seconds is a good time, a minute even better. Once you've finished holding the position, put your knees down and walk back up. Okay, have a go. Wnewch, enjoywch.